zazidi kuongezeka. Siku nenda rudi wanaenda kanisani na shida zao zazidi kuongezeka. Injili gani tunayohubiri? Injili gani tunayohubiri? Ninauliza maaskofu wote, ninauliza watumishi wote. Si mimi nasema, ni neno linasema. Tusome neno venye linasema. Tunangamia kwa kutokujua. Si mimi nasema, ni neno linasema. Tusome neno venye linasema. Tunangamia kwa kutokujua. Injili gani tunayohubiri? Injili gani tunayohubiri? Ninauliza maaskofu wote, ninauliza watumishi wote. Watumishi wote twaje kuhubiri fedha, mali na vitu vya dunia. Tuhubiri neno Yesu alihubiri, kuponya watu na kukomboa watu. Watumishi wote twaje kuhubiri fedha, mali na vitu vya dunia. Tuhubiri neno Yesu alihubiri, kuponya watu na kukomboa watu. Injili gani tunayohubiri? Injili gani tunayohubiri? Ninauliza maaskofu wote, ninauliza watumishi wote. Haleluya! Kuna wengi wanaumia, wengi wako hospitalini, magonjwa yao imekosekana. Si kwa kuwa daktari hawezi, lakini nguvu za Mungu zinahitajika. Kanisani nguvu za Mungu zimetoweka. Kumbuka siku za Yesu Kristo, watume wa Yesu walimuuliza, itawezekanaje mtu ako na pepo ikemewe itoke? Aliwaambia kwamba kwa kuomba na kufunga. Ndugu zangu, wengi wamekosa watoto, wengi wamekosa chakula, wengi wanaumia, hawana wa kuwasaidia. Kuna wengi ndoa zao zimevunjika, na si kwa kukosa kwao,